Pini EPHRC asong pen dipurong sopi Rusem Song Sing ti Amir Birya long son thomalam pen aputak dharna mate kache song asai kedeng. Labangso kache song along Karbia khai mate inglong aso pharmansi kache song pon. Lam theisi 3rd grade 4th grade avoreng avarsai Assam government aphan kehodai dada putak lam thehini. Autonomous State Pachun Serak Nangji lapen lam theke thom Ajit Kumar De aphan Deputy Chairman ki pega putak si kache song pon. Lapen lahai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nangkapin khat alingke chikoi don thek thelaben Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Sitame CMR Pupen CO Meloposi Arbokpon. আজি আমাৰ মেইনলি ইয়াত আমি এইটো প্ৰটেষ্ট মানে থানা গ্ৰাউণ্ডত যোনটো আজি বহি আমি গেডাৰিং হোৱা কাৰণটো মেইন কাৰণটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট যোনটো ৰিচেণ্টলি কণ্ডাক্ট কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এই যোনটো কণ্ডাক্ট কৰা এই কমিশ্যনটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰত 6th শিডিউল আণ্ডাৰত এইটো ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে হা এইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰা ধৰ্ণা বহা চিভিল ডিমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰা কাৰণটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে ইমিডিয়েটলি এই কমিশ্যনটো মানে কেনচেল কৰিব লাগে State government জনাব লাগে যে it is not applicable, it is not directly applicable in the 6th schedule areas. এইটো কমিশ্যনটো কাউন্সিলে লিখিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত জনাব লাগে এতিয়া এছেম্বলি চলি আছে এছেম্বলিতো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও মিলাই 5জন MLA আছে এই MLA সকলো তাতে এই কুৱেশ্যন ৰেজ কৰিব লাগে কাৰণ এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কথা এজেণ্ডা তাতে আছে এছেম্বলি সেশনত সো আমি ভাবো এই 5জন আমাৰ ইলেক্টেড MLA আছে এই সকলে এইটো ডেফিনেটলি ৰেজ কৰি কিনি এইটো কেনসেল কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ কাৰণে সেপাৰেট কমিশ্যন বহাবৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছো এইটো আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰাটো ওৱান ডে প্ৰগ্ৰাম এদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম আমি লৈছোঁ এণ্ড আমি 26 কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি এইটো কণ্টিনিউছলি ল'ম যদি কাউন্সিলে এইটো একশ্যন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত জনাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰটেষ্টটো আকৌ বেছিকৈ এক্সট্ৰিমে হ'ব বেছিকৈ দীঘলীয়া হ'ব বেছিকৈ এক্সট্ৰিমে আমি এইটো ল'ম Samson singing tea Amir Biri along Elitum Inglong Akhai Kachi song labang onso se aprang si ponangpo Gopima Ladak Ajit Kumar Beaphan Deputy Chairman Kipik Labang ke Ake Chok Che Binonglo Athema Inglong area Ladak Elitum Aphan Ikitok Pita Hello Jo Lakha Paragraph 2 subparagraph 720 to the Constitution Tribal Area Ladaka Bangke Elitum Aphan Ladake Imithang Tribal Areas along Atumsi Ladake Katok Kavita Ladake Thurlong Chokji Arputa Tenglok Choji Ladak Ikitok 6th schedule to the Constitution of India Gopiapot Nangli Chini de Deadlock Ake Hai Tuliram Rohangsar Gopiapot Nangli Chini de Deadlock Ake Hai MP Horan Singh Besar Nangli Takarbi Ilitum Inglong Akhai Doan Ke Nangli Tumap Hansi Rad Det Natum Ke Ning Nakachite Gopiapot Se Nangli Tum Constitution Attention Nangli Tum Kam Claim Kedet Sai Claim Kedet Law Labang Ke Inglong Akhai Aso Doan Karbi Naga Kuki Rema Mizu Paite Syam Moro, Adivasi, Dimasa, Garo, Inglong Akhai ko at Giladake, Kachisong, Anso Sesi, ang Tong Lebomlo. Lapen, Inglong Akhai ko anke, Ilitumaphan, Ningi Sidonangi Pusi, Ake High Acting Chief Justice, and Kotiswar Singh, Alang Lipen Sitame, Ilitumaphan Ikhanlo, Nanglitum Inglong Akhai anke, Nanglitum, Ikhang Aradaphan, at Tong Anuta, Dam Nangji, Lapen Radaphan, Kachisong, Abang Itur ko ng GPC. Ake High Acting Chief Justice and Dharna kiduna ko kalam thi bangala hello kidamtang assembly long Assam Legislative Assembly long haladak direct recruitment labangso grade 3 lapen grade 4 aboreng do anta council of hansi ki panong pia binongat ki ladak council long inherent pule pudas tamilo methang pensi la vacancy a post anke ladak pensi pedor po abinongat ki arona tenge stame non bangke haladak state government ko kisi ka pin khatma lasida council ta dingundiat lasila da ke thoi ajo mate thoi along repen project
Ladakh ke 6 schedule along ri tum chini Karbi Anglong pen NCL ke lasila grade 3 la pen grade 4 ke methang council pensi boreng ang hoi du anta pipleng kona po lasi nona bangke ilitum arleng ke the Ladakh council along ke do CM Duliram Rong hang pen cheng lok Ladakh EM CM la pen launch takali MLA tumanta non ke chelang dunde si hala itum an ban Ladakh na panong pia ason ana bangke non bangke ke be ke chetum si pon lapo Ladakh ke non ke thegiding mate non ki thurmi ariso ejang nafan isia question a big question mark ason sida ilitum arju pona ko ba thana ko athema non ilitum obe kimiatum ke apo apia potum chongdat chosi loba porheji nona teng polotang te la kentum obe kimiatum han ke ete thoksnang that pera teng lo lage ilitum ke bang jilang arphek hemkar ko apos lang ke chora posanta non ke bang jilang laso teng sidam bom lo polotang te dam bom lang polotang te ke bang jilang ke ilitum ke itum Karbi mate inglong aso an ban ke abidiat pu lasi Ladakh si theklong daklo Duliram Ronghang atum ka chipinda nelatum BJP ke intang pik la pen development claim pik lo pusaka men non ke mega thenglo situm theklong daklo jak kong ma se ave third grade fourth grade ajak kong boreng ki pia jak kong anda ave pulotang te tum council ki do pia lilo labang no tum charjuna ko poba tum EMCM to mana arjuna ko lasi alang itu man ki pugang tung ke lahen lo nale tum 6 schedule made constitution do ko ka phitame nale tum methang aja kong kachar jaka he ke lage ilu tactic lo kachini ne tactic lo lapen Karbi mate inglong aso pang kaching hon tactic ke tactic nai bang lo posinil tum API Chelsea ahin betame condemn lo kubek na ko 6 schedule to the constitution of India along pulo angdeng pingkot la ke tribal hawar pe lo pen tribal hawar pulo ta hemkar ko pen cheng lok ili tum IMCM MSC vote ki jok ajak kong la pen election kar jab electoral rolong amen ka thap dunan ta ili tum ke inglong aso tum hansi dake war sai pichot ili tum theklong ma West Bengal long konani si tum Karbi tum deputy chairman pu kichu dam hodak theklong ma MLA yang hoi long di speaker pu tum thegam long ma mane MLA ke man son tum ma ili tum theklong le lasi Ladakh long pulo la ke tribal area pulo di lasi Ladakh tribal area pulo tangte Ladakh kopima ason ili tum han boreng war sai penceng lok ke do ana son tame ili tum Ladakh nang panong pia teng pensi ili tum Ladakh council tum jakong chihat par jak na pu lasi Indian constitution long kipudo constitution is the supreme law of the land mane ko pilo constitution hello itum adyat hem pulo Karbi Anglong hem pukela 6 schedule hem kang dili tum constitution alam si projima haladak himonto alam lo itum ke kroy po lasi tum charjuna ko jong si constitution alam si tum kroy vek nang ji pulotangte immediate la non labangso grade 3 la pen grade 4 labangso commission kapang nianta labangke tribunal bo labangke il tum hin ba pulo triple D ke Delhi Dispur Dipu pulo Ladakh lasi labangso triple D bangke prapjin pen ili tum ke lage pripon po lage lasi Ladakh ke tum non owe kimia tum ponon inglong aso tum an ponon name awareness ka via posili tum lake no da ka songja tum andai tum support ponare non bangke awareness dam bom lo aron lam than bom lo rat tum chini lo lasi prapjin pen Karbi Anglong Ladakh Karbi Anglong district la pen NCL Prabjin pen BJP phan ke ni tum ke Ladakh ke karkok koi phan ke chisik ding lo la chotakali non theklong bom lo ke di Ladakh ta chikriya lo non ke Nitish Kumar pen hala RJD di JDU pen RJD tum si pajir polo non ke BJP phan Ladakh pen ke plung chol la son Ladakh Meghalaya long ta la son Ladakh lo Konrad Sangma alang ta NPP lo ta me NPP pen non tum na pajir po pajir kopia pat pong tang te lain lo BJP tum ke claim ke dama otheno binonget ke lake ke pachu bai lok papen ke jor lok